Kali kamu musik kumaha kan ikut ber. Tuli-tuli ama kuasa. Ber, menyamanya kali ikut betul. Bisa itu nu jatuh nak. Kali ngasih kampung. Kenal dulu. Lewaro, bahasa ya. Bagus ya orang kalur cemuko. Masih kecil kan yang tidak ngorong. Iya, biasa pakai itu berdiri kalau makan lu. Mungkin saya tidak merokok. Buku ya sih. Apa dia aku? Oh iya, telepon apa? Halo teman. Di mana aku? Sini kau dulu di lapangan bola Natuna sa. Yang tempat nongkrong tak. Sini kau dulu. Iya nak. Oke, kutunggu kau itu. Ya oke. Oke, tajen nak. Oke, siap. Ada sengaja orang kasih merokok sebentar ini. Kurang tak buah apa ikut. Si batu-batu Tommy kita be, tahan terpaha. Tonya nanti cak mak tu nak pasandre balerak. Wow. Ni boleh mau garuk kena bilang. Ya tahu mana ni? Oh, ni kapong ruan aku. Kiriku sih gadi. Oh biasa kiriku nak kau dipakai nak. Dulu pernah tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Dude, crap. Ya cuma dempoy. Wah, tadi jauh. Pakai nani tahu. Pakai demi mana? Pasti pakai aku kiri-kiri. Pak. Iko pak dempoy. Iya, iko pak. Iko ha. Dah kamu anu kui mak dempoy pawa kan sembarang. Dai. Salah impak ero. Sa pakai apa kui na? Si batu ni na. Dia kulit kena. Berarti lau ko yun ali. Lagi kah? Tikur may ano ka 84 gulo. Pakai kur kah? Namin sebab na talpo ko makadalo naman kaki. Sige. Daripada mo to ko malimpo mo tahu lagi na. Lagi mana? Ada mas ajar mas. Nanti kau nak? Yo. Katu pas pak de pekur mas. Berkatu pa Yanas. Yanas mari po magkaluro. Dude, crap! Oh. Mana Cu? Ada di belakang. Tak apa lagi. Hei. Ini yang ditunggu-tunggu sini. Itu mah. Apa? Iya, teman, ku dulu sini. Di mana kau dapat ini paling? Itu tadi melempar mangga nak berenang. Nak kena anu ku, saya nak lempar bukan mangga be. Mangga kau apa? Hah? Lihat mangga kau. Tidak. Wah, Maka tadi cari mangga. Ka mau nak bikin racak mangga mamaku nak. Oh, racak mangga. Mau nak kasih makan sama ikan kering. Beda nama. Yang aku bilang. Apalagi itu kalau pedis-pedis. masalah ni itu mah. Kaya na rimpo. Tanya po na rimpo iya. Dewatung kero. Amo na pa sapu. Luas sa sapu eh. Kita sa magkaluro, pati hindi mo magkaluro. Iya mo ko dendre ko ro. Di ka kaluro ko sapu eh. Pa dendre to pa ko ro di pa na liu to sa di nganu po lo to ka kaluro. Tadi ka kaluro yan. Lumawan din. Kaya gato sila. Di magkaluro ya. Di ka kaluro gi kamuti. Ya dito ga. Na ito na ka mangulir sa po pa. Tali po se kaya pa. Pwede mo pa waki, mo pa waki. Tiga di sisi. Pa sapu eh.
gantung mana sih, Pak? Macet di ruang saya. Oh. Ini udah pasal 21 ini ke Kalurunu lah, weh. Gak, ya, tapi emang Kaluru kumakon itu. Isuk man pa jelo eh. Tidak mania. Tadi nih sapi yang gue tahu. Dicabul ya. Sampai Kaluru? Weh, alhamdulillah. Sampai Kaluru nih ya. Lama ni tak kau makan apa kau ekspresi ini kau dengan Kaluru. Wah, Krodi. Iyo. Pada metu gaga. Iya, tapi gaga. Ini sepi ya. Kaluru. Buka kaki tu. Buat dendra batu apa ya? Nah, si pacapu ya. Capu ya harus capu. Katu serang gue tahu puji-puji ke Bakiro, pasti agak ganak ko butuh kita. Harus betul pamakoro tu ikut sanggup tai. Bagi-bagi. Mak dabe ko puluh. Oh, ya itu mah lo iban ko kalau Saling berbagi toh. Colon apa colon? Walau penting kau porgas. Ya tuh, nak kena kumpul gas apa, Pak? Kami. mas saw terus ada nak kota pengopi deh. Yang benar itu di. Masa salawat aku kalau nanti teh itu. Alumra. Oh. Jauh balik rak tu. Cabu rumpun dah. Kepala aku ikhlas. Enak dah gini. Dimil udah. Iya, oke. Edo, pero anggota sa biro. Makalagasi. Makalasi sa Oyo. Makalasi. Dude, crap! Dah liwigan kalasinnya ro. Engkau baik kalau nampak nasa tiga kan. Nisa ni tiaro. Baik. Yang jelas purani isu kalau udah sampai. Oh, come on! Tidak bila sampai ro. Kerani Cina. Bukan kalau itu. Dan rumah. Ayo, kita nak naik kan? Oh, Kamu siapa lo? nun. Maga. Kaluru. Mas, ini kalau ru nu. Melemet tu ya. Kali Henry tapi gue pas dia. Oh. Naya naro kapan Henry teh sapu. Oh no! Iyo sapu ya. Kapan naro? Madu. Naya tu pada Henry miso. Ada pakai ratu mana tu deh nana Cina pakai mana ke bola aku dia dah cocok ya itu makan kami makan Henry bawa itu makan kami makan kaluru gue ya tu Ya dah tumbuh. Wah, kuman tajang gua tak tahu dia di busuk bunga gagana. Pai lu kasih taruh pura kat mandre wasit tu ku pak bola ni sepas ku pak tu mani Lah kasih bapak dah telu. Telu roy. iya telu Tanrana si cokro. Ada si cokro sapu. Suka cokro ko. Dude, crap! Mereo. Wah, hapus ke gua dari perkumpulan. Oke, kami dapat salam dari Gespot Klub Motor Sopeng. Terima kasih banyak setelah mensupport channel kami dan semoga tetap solid, tetap jaya, chapternya semakin luas, cabangnya semakin luas Dan pesan saya semoga tetap diberi keselamatan saat berkendara. amin. Dan yang utama tetap jaga tata tertib lalu lintas. Salam, satu aspal.